I ćao ljudi, s vama opet Mihet i danas kao što možete vidjeti ćemo da snimamo glupe stvari koje svi radimo part 2. Dakle ljudi, došla sam na ideju da snimam drugu epizodu zato što je prva epizoda eksplodirala, uništila sa pregledima. Tako da i sa lajkovima, šerovima, subscriberima, sve. Prva epizoda glupe stvari koje svi radimo je otkinula. Jedan od najpopularnijih videa na kanalu. Tako da sam došao na ideju da snimim drugu epizodu. Prva glupa stvar koju svi realno radimo jeste da kada želimo da uđemo u neku sobu i tu su vrata, mi umjesto da ih gurnemo, njih vučemo. To se meni bezbroj puta dogodilo. Možda zaključim. Treća glupa stvar koju svi radimo jeste da jedemo i pijemo iz dosade. To mi se bezbroj puta desi. I to nije dobro za mene. I ja sam svestan toga. Baš mi dosadno. Četvrta glupa stvar koju svi radimo jeste da kada nas roditelji recimo zovu za ručak ili nešto tako, mi kažemo dolazim za minut. Kod mene taj minut malčice duže traje. Ajde sine večera! Evo me za minut! I to je ovo tostičnog klipa, naravno ako svi obavezno ga lajkujte da vidimo da li možemo da prestignemo cifru od 10 lajkova. Također, ukoliko ste novi i ukoliko želite da vidite još ovakvih videa, slobodno se subscribe-ite na kanal i pritisnite zvonce kako biste ostali u toku sa mojim narednim videoklipovima. Također, zapratite me na Instagramu, imat ćete link dole u opisu i ukoliko želite da vidite treći deo, slobodno se subscribe-ite na kanal, pritisnite zvonce i lajkujte video. Tako da, to je bilo to trećeg klipa do sljedećeg klipa. Pa.